Woro Robert Ribbe Kichik Man Madonkini and any Kong Cow Travel Gamli, yeah. Yeah. Interrupting, but Doctor, yeah. I think we had an issue for being live. So can we go back a bit? Professor Caesar, where are we? We are now live. Okay. Yeah, okay, that's good. Caesar, can you come and yes, okay. Before I won't do you what Chako ni Achel, but Guinea or Nuana like Kiramo Kumbele, but the barrow. One for I won't do you. There's a technical error in Facebook mono betia ye. Before I won't do you ma issue Martini. Football done your life is chawani. Ki wabi jolo Rwodi wa la did what appear bin Euro Joma again you ticket you don't see that child detail wa you Martini. Thank you so much. Yes. Road up here quite you to one Mati. Hello. Tiga winya. Yeah. Amera anyuti Rwodi matie kanyi wati wan Rwodi a beach. Me achiel ene an machalo ruaratiak amnya apire Richard Santo Matthew ruaratiake. Dok me ario anati won kom pitutunu ma komiti gukerani atel. Kidong me ario tie Ruot John Lugai Obira me Labon Amida Mati Kidgum District. Me adere tie Ruot Justin Benye Uchire me Pagare Mayan Benetie Kedwa me angwene tie Ruot Lugai me ario me Pajule. Kidong me gikine mati number beach. Machale petanda oberubo ene Ruot Rorubina Johnson me pabo ma entie kedwa bene kany dan putin tiane me achiel me bini gire kechoke me tara paluo siana poya nyuru gidong weng apoy mater. Before total road. Obi mi okare bo Dr. Caesar Chae. Me penyo but kirani ankere ni tini Rwodi gobi mi ne walok ikom kid magin gineno anyim pakara. Kira no wano loko kere ichabir mo karani consultation tia mede anyim. Dogin gimiro consultation gid bo darmo chule mati kamoge ken. Pitini gin gibi gongu duo kain katete wa kita gin gineno anyim pakara kere. Dr. Caesar Chae. For the trial Caesar Daga apoy un panelist ki yomatika winwa. A jolo Rwodi magi bienu tin kalok bodu. Don a chako lok tin ni one tarba luo kare ka Neno tiema ki kwero dinong watamani mier wa make wa logie. Chitin ni Neno International Day for the Remembrance of Slave Trade and its abolition. Donc in Neno ni mier wa po dahana mogulwenyikum timaranya ni great or small. Dakin guneno ni timaranya ki enslaved and ugir ya. Kim dana mogulwenyo
ikin temi no ni miro po jirani mo magi aki bunyoro magulwenye materi karma chule tika lwenye ikum slave raiders achule lwenye ikum slave raiders mwa pira ngwen ko ni chake kin mwa pira mwa 1820s you know mwa mpo no da naga o madong sa Samuel Beka donye ya chule kadong yam ko chule ma sa Samuel Beka donye chule no kadong down to kapuru nyim mon non ko geleng no dong kiriam dong mero ko dong ilwenye eno ni ruot chamu me payer kenero ye chilong kar ma gen do timara nyi gune ko ruot chamu do dong gitamani dong gitaya chule ko ento patera ita okati kilwen mate ni kilwen ko mero chilong ko mir moy mi pon mir kichwal but his highness Israel highness Colin Muta tiro me patero ni ano 12 foi but ni termo luen mater ma patero ke lo well actually o caro ke ti ma ran ni no ni ti mo nei lo mo wi ti ma mi rana waje donc me ario man ana no birni madon no good gamo Doctor, yeah tima kija komba. yeah We kong gini pengi nga gino bela chin. We kong dulo titiwa neno ma megi pia nyim kit consultation mo na megi ti ye kumbedi. atama don inde luong don go din we ko me Adir ro tapire. Kai romo titiwa topic matini tie ni Rwodi gudu chen katero kit neno gi pikara pia me nyim kira ki kere chen ichang sabir makar. Si amete wiye ruora pia bot titiwa nyo wun mau titini ipano kenyu chal Rwodi. O titiwa kong kira wun ngere kera nyim pakara. Ikira wun ti kere ka consulting dano ni. Afo erotwa. Pen ko ni bil la chen. O ruora pia. Rwodi tie. Ya wati winyo way. Voice wanu pe winye. Dwana ipe ayer premier what no chandong yeah wati ne chal ento dwanu pe winye. Ya dwan pe tie winye. Can you hear me? Wati winye ne. Okay. Yes. Ana po ro 12 one octane boti botu a jeng chabet mo karne bo pedo ke nyua hotam ma o kamana ma wajene wa mi ro ke botu tam ma wa mi ro chere we kun ka twere botoru hunu kero ka chero we ku o kama wa mero umo ke nku merni constitution yer ke cho constitution ene gina dor ka ke chokta mo ka batie ke kwaro i doj mo kar ni da ku ber la constitution ko be dong mana ye ni constitution cho rudo ye ni ke cho be ko konwa ikin me doro ke kwar kan mani be ko kon kin me ke ta wan rodi wat wati ke kin ba ka ken we ko konwa kin me nero ke to go ke kin pa ka ene kumberi wati ke kanyi yuti peti ngari mo ke ken matika kwero ne constitution pe cho gino ribuan kumberi weng en loka jeli enone si wan no makaro anyim tije mo ken no wati ma
Wakero a constitutional committee giberu piny drawing an action plan kita gibetiyo kede gichimo Jamie ang'wen machiel penyo tam parudi ki executive parudi kachiel weko kony ng'eyo gino miyo donje constitution kama koko giyubera kar iye tam ariyo consultation ki public actually magina ye luak mamegwa ma gina watika timo endi pikonyo geno miero kinyo twan gi bene ikita wan rodi watiyo kere actually moge ken ke kaka chwili mo en tigi twero dok tigi kero me miyo tame ikita watika reaching out kere bot down or wange meno machel gamo tam mario tami eno miyo kicho within a framework udon charo content the constitution so that is drafting the constitution manong outline etie framework atie man ginadong commission ma wakerne nyo committee ma wakerne tika timone kake drafting kikero dohe wekong Rwodi unen ka enni reflecting tam nyo mirima megi ki donyo petoroche meloboni we constitution ma megwa ki constitution melobo to yoke. This is a technical issue and a legal issue. Man ma draft bekelo kamaleng. So Rwodi ki kony pa consultants ki beneno ni man po time. Tam ma der, tij ma der, enene ki mo constitution enoni. Man Rwodi gine be moho. No kimini ke kare, kineno matud, kineno line by line, kina ke choyo. Bal mubera time no weng kicholo buone o wet pot time kare manyim. Kaut time wangeyo kit me konyo ne. Tij me ang'wen, ene dong, what kaki moko constitution enoni. Tij ma chien ma constitution o miyo chiem ti ene me chiemo. Won kompa Rwodi makumberi kiloni la Rwodi mar babere ni ndwa para pich medeme para riyo mana ye work plan matie activities madon ang'wen enoni ene wamito te wakango mero oye donc activities ang'wen eni weko time mero resources ma kita unu ng'eyo ni kero pa Rwodi kitwal take man ene ka watiga mere kony ibot un platform mune ki joma Neno ki joma yie tamwa wekwa woro ni kachielo wamero ti kachielo dok unu konywa wekwa nong resources metiyo tich ang'wen mariege kama lengen weko kony Rwodi okony institution meke kwaro dok kony Acholi society dok man pe wachoyo ni pitin jodire wachoyo kita constitution miyo kichoyo kere peni la bednaka ento pe kong nung kila hatata weko ti chalo constitution ma ken maloyo gen madoro kikachoke moge ken ene kama wati ye kumberi en wageno ne uwinyu ginu wek watimo gina watimo ene ni wameru kena laga wek bano bera time wareyo bade ko tanu mendo Neno wareyo bal manong kwa dokye kumberi wa keda chencha professor mone o guiding kede wan ni watim gid maribu Acholi ko wamede ki kilok mo ken mado karang'eny medo kar ke mege kumberi watie ANYIM enene wabirite chek makonyo dor kachoke megwa wabirite chek ma konyo wa kelo wa ikin wan ke ken Rwodi dama keda brate meno bet peke konyo Rwodi kachiel me gwogo
jemi pakaha resources pakaha ene kama watiye kombere so megamo log pa moderator mana wiye anyim mo mer chere kom ngagi ko kakany Ofoya total road me titiwa man no wan kubo lok ma wabel ka lok pe kar bala laj kito ke wajan ta lok mu kene madong ti ke kwar chore ni wan we botu gina ko kero waka chel ene ni lok me choyo check money en mano guide keta miro jamo wor kede ni ma tamoni spirit eno ni ene we otar ko lu o jolo kwaj ma megu me bino online maka unu chwaro peny ego ma unu ti penyo gi dano ni obi tute me pogone bo dano we gin bene go nong kid yo mo me chwalo jemene botu chi ma put be amiyo kar bot panelist me penyo peny ito no do chake oni ento ko ti live amiro mere jema rio ken ma amiro lok gina gi lungo ni unity nyo ribeni ba pe gi loka gi dog icha makene unity ma ti ni no gwenye lok mate tek be ro bel ti ye wek gi yup gango bel no be eno ka wan waje wati ko unity mo ni kongi ribe ngar mo ma pe miro ribe ni tanke di kali un mi achiel ka ngar chielo tang we o wan po ribe dano mi achiel tie o miro ribe dan du miro ribe ngat mo ma pe miro ribe ni kuni ena chiel ka o put pe wa ribe pien dano rio mo ni pe gini so ana miro kero lok me unity ni in perspective i background me tich ma mega kita tiyo kere i gini ni ka wan lok me unity miro be unity mano wan wati timo gimo me konyo kaka an kara da gi dago na ot an kara da gi kumbuki dano na kawa kara wo kuja pedo ko le wachi da wati wa mede gi da wa moni inu nyo ikin gang moni kara ka dano tia go wigi lero kaka tunyo donyi gang fudo ko mede gi go lero wiu kong utiro atunya moni inu ni so ana miti yuben ma unu tie ye ne Rwodi onen lok me unity in perspective yerga wacho ko ni wango siza ti united wango siza chunyi yom kadong ana dag ni unity pe atu kwere lokuni yo o we mio veto power bot joma pe mier ni achulo wora nyim o be mede kumino ka chao kero ni unity obet kit en unity pire tek en mier kongi nen gi moma kari ka po uniting gino mo ti ye chulo mo no mier gi yubi ena e gino we ana wacha kati kere ende kibene ka look en ma wana mite ki cho constitution me gine ni the core cell me ko pa chuli kagaya kari politicians en ma wana yer bo tir parliament ke kagamone ni kagamone e punyu kari engineer mone ma gine no kaga yo punyu o la puny mon mo ti puny ka mone no so kaga is the core cell me ko pa chuli gino we wana ti wachi miero lok me cho ko jam mo ken en ma unu ti lok e chalo Rwodi ngom pe menu en wana we botu ma en ka bi nonge me lok la we Rwodi be lok be ti boro wachi o we jam mo ken botu en lok en me cho gine we wana niang ma ti kita wana o gine o yonge kere i lok me pega mo ti kere ni kumbini en kiro wana ti nyene kere ni belaru ti ngom ko mo yong ti i komwa lok mengo so wero bere chalo gimo pe ma wan romo timone gimo tie ma wan romo timone kidok bene I mean forwa dok pod juma chon chani ruora wiki ruora liagi joni en kira ana neno chal gini yangi berro kitana gwele kitana mo en but go telo kaga so look me cho constitution and it's not about look me get or parudi you ko ruin you bit ma be parudi bino no don kongi timo tij money ma miteni donc gino wero wati chwa ni cho constitution and ni piete beni mir cho we cooperate with you for total me leading actually iyo market eni atamani inge eni ni mir don kom tiji komeni jamario
unity in perspective gidong local me benefit per wudi ginga gine kongdong we lo chi ke kongdong gi choyo gi money in matini gingo mo wan ro protecting kere ngo gine jem pa chuli ana fo to twal Dr. Caesar Chai in leading kongdong the panelists the pen mo mana nok chi wa chirbo mego ki tino rudario Apoy mada chairman pen mana pen you kodong adudu ma professor bena uber ka penyane and professor tin ne petwer be kan yanto ikum lo ada en mitini lo ki chik ma be kero miru biti ti jemi ma chuli ti ga yele kede jemi talo kumbini culture wa o balle to twal lok me ngom lok me balalo lok me ponye lok me yotkom ti lok me kuch ya ki dong lok me don lebu anda mir mara med mega ekeni kauno ramoketo machalo mission nu bede de gwako ki me medo niang kom culture ki tradition ba ki dong me bedo ni wana chule mi ro ngi kama wa chuye i lo wi lo bone pen ada ni wan pe wana chule ke ken wa tie dong i wi lo bu dore bien so lo ma tek ma dani kan tie mara to tole ko ma chule ki dong mir ki nen ge karro ki lo me yup we ki lwenye kom chan ki dong kai utiga tiji mi ne no uti ni gina ngoma piere tek to twal bodano gina ngoma mirri padano tiye an kita wan sar pa luo kare wa winyu lok ma a no warga ma a ke bol latina chuli latin ma putide ko choy ma chal warga don warga po warom ko no wen ento wakati kitam man latin ne gina ngoma piere tek to twal ma wieti gina ena ma pier be tek to ali lok me war la chwe dok ni a chwe mi ro ben ma wange tuolo your sober mind dok gin spiritually minded ki dok lok mario man latini kar kede ani lok me chu ma tek pa ot your family values pier be tek ma da dok kinen kita ni no cha bene rot o chere benyo kate kede ni mir kinen bene ni dok kin metir ot mir kinen bene family values pier tek to twal kidung latino karani lok me kwan dok pier tek to twal wangi bene ni yang chon lutela medini ki district chuli gu rep ka chiel me keto foundation me fonye ya chuli jo me kanija go yubo school jo me district go chan lo fonye school uti mo be ma da lutino awa ki kanget wa wen Sudan madi lao ki alu me bilo ka kwani ya chuli chidong warom team me ribe me medegin lok me ngom dong ba professor do wa joni ngom piro te katwal gidong mo mir wanen ne kape wang wa tuoro chikoni balalo be mai ngom wa lok me employment kidong lok me economic development lok me chienne mir wang wa be tuoli pien yang ke wajini ngo in mir meni I work legacy nyo I work legacy kilotin ni kadong pe wa yabo yo me teach kitchen mo mo work lo ten chilo ten dong you be tall can lok me war mon tik kiel ke mon kidong lok me do ni kom jem of community ni lok me climate change kom be rubino it's not a joke anymore tiero dong kidong mede ni kom be ni kitiga tong yat kitiga when you yat machalo ya mamiro te nen ke chak per ndok ke gore
kedon professor lo mi security tutwale wanen mi security company mi tutwale yagago kedgom ke la mo ki dore joma pa kombedi giti internal displays mono je ma perta ke lo per ma miro what ti ye any reconciliation forgiveness mono je ma actually religious and peace initiative give me ramada ma miro ke kal kwa actually muri beye document facilitating reconciliation restorative justice kilo men matter food ma gikene ma ti chwinya do twale lok me yom kom tien akere benni la nyoli megana ma kilone Kofi Annan mauno NT Secretary General me UN eno bino Nobel Peace Prize and kachiel ke the United Nations Organization no NT katelone eno kati kitam Millennium Development Goal donc comme karni WHO as position Sustainable Development Goal maulu ko na Millennium Development Goal mi mirubed lutela mirbunen gati ga check ni enoni well transforming ko ikin goals the enoni goals a para beer ma chelle any goal me lwenyi kum chan donc jemile enoni ene amironi ubed values makinen ma mirubed check ni enoni malo tela tiukede si donc kong ana a well kan mi kara bene ke jomo kenne me gamane nyo Rwodi me gamalo kenne ya fue total miro gini mego ki itio ne rio ne kongdong gelo ri be ko chet bo Christine do fue kakare dele diak mere kia romolo apo e un tutual apo e dano duju apo e luti amnar buri o wen guna di bo birni abiti ober ka gunyu lokuma lokuma bejo lok ma gunu lok ni umier be lok ma ke kerti choj ma bi choj chi o kerti maribu dano kerti ma gwa ko kaka chuli o kerti ma unu ngeya tini chik ma wan bi kerna ni chik ma pa bi ke la poha ikina chuli na pien jim mau ti me kar ngechi we dong po wadok yi ki ngewa ber jim mele wi tutwal wa yang put po ti me ya chuli chikira un ruori ukatni mi yo kerchiek ma dar wen kaka ma pul ma papat ber guluo woni jon ko ber kitigi chieki ma in pe donye bodgi to pe bi to ketgi pe o kerchiek me miri me chene kito la tina mo inano wa kini un mi a chele ro be ni don kombe wari pe en to ka dara ri a dek bu poke do ku cher go be do pin no kerte teri pe enio o kerte chiek ma un cho enio an ma chalo mi wane ki chue chwin to twal ni ka do mo chiek lo tine u cho gina wan wen obi berie ka woro ki wu ma dit ki yum chwin ni do tine kombe di ma ka yer gi dog godi ni gitiga tik ma be u cho gina ka ka chuli mi ro a chuli yang gina ware lobo kombe da chulu do bur ngam enni tuuli kujuni yana do chuli pien ngat roy ken romo tuku kede donyu tuku le ba chuli ka kartier donyu tuku le ba biru bali tiero chuli yang pe tuku kede chuli ka hamo mate wa muno magu donyu le ba chuli no gilwara chuli pien in ka chokati la dir mo ma biru ni kong do kel kom ki la dir no pak la dir man wor ki komme toke o chi ber ki komme o chi ber chi mo we dir kan no nga dan wen lu diru duri en wen gi bir ki kom gi pa leg wo a chuli yang war got ki kita gin ko kar kere
I ruột pe kok pe lego ni war ko Acholi war ruột gi kita gi nge war ke ruột gi ke lu dir gi ke lu ti Acholi gi nge war lu nyor gi ke lu dir magang gi ki kaka ma megi kombe war en ni peka da lego won lu ti en wun ruodi ni o wen o chiak duok war I Acholi o punyu tini o tuchu kari mo kwano kari mo timo ngane ka o dugu kaka wa bol ni kor mo jong an yang ai winyi ane ke wa kor mo jong mati office kulu mati ochi nyuti I parliament rugu shoot ki parliament te o dogang li tap yo lo nyu chak wor lo nyuan ko ko chier pien o e gang kaka ku ja pege wor ke gimo ke wor no mero chik ma wara I kaka moni chi Acholi ker chi kuma yang mu tikere won wodi en o duok chi kuni achiel te kwar pa Acholi o duok ni achiel kita wan tar pa luo tiga timne guma be ni komberi tar pa luo tie romo kelo duonu ma wi lo wen winyu ka no ni gin ma diu watiklu tini bot ku kunu chwal lok bot gi chi chwal lok tar pa luo chi wan jo ni mo wan yang chi Acholi mo wona ndaka waram konyu waram mi yotam kita komberi wo tiga timne ni la wo ma ching nya de mu kar no ko mo mi be ti do no wa ti gi mo ni kamana o di wa kong be wa do nya be mo no wa tam ni gina ko mar mi po wa ken kar di chu wa bet wan ketu wa logo ka chiel wa ripe wono wa nyut gen wa mare wono wa ware woni ken wa pe o bet ka po ken kari in ruot na ruot tutu kala tin kala dit dong ruot ka ker mi ruot dong ruot mi be gina wara en ruot be mi wo ka ne luake ti ke gi yo mo pore o ket chip ma pengat mo nyar ka Acholi ma pela tin mo tuk ki ka Acholi chi obe foyo ko wa gi ka kan kamu ken tie chi ko nda ko mede ara foyo won tutwal win ko wa bene wan bene wa win wa won tim foyo tutwal Lady Grace. Apoyo. An loka madong tutuan pe but mero dok board bini Rwod Justin bini ne local constitution ma wunu kelo ne ngeno wunu tiki budget man mo mero but gin ma pier tek board luak ene ye meneno ne budget ki breaking down pagi kelo total onene ki breaking down cubit Phase 1 watamani watimu command, phase 2 watamani watimu. Chi wego dano niang. Endo ka obedo kita chincha bene kwa wachini. Ka one obedo ni just will keken. But mere breaking down wabetimu enu bitimu gina command tiena ene chilling PR bichu bitimu gina command. Wego dano niang. Pian dano mere accountability ki transparency gina pier tek bot lwa. Ene gina mere nene ka obicher bot dano. Kapenyo kon uti ki utim kumen ene loka pian po lok don ke loko apoyo Pascal. Ano mor won weng mor Rwodi magu bina mor panelist get down weng magiti ganaro mega ti machala pen bor Rwodi magiti kanye won relation within in relationship ge gena jo dog gena elone e dog ot kama wonu ti Rwodi ye o gam e kaka chele mu ti Rwodi ye ka dano bino boto jolo gi ke jo loro do gola ke dano gine no mero ne an gino be kelu pero en ku beru mabe ke dano be beru ke du mabe ento ku loro do gola ke dano jo be beru problem jo nan ken me yu ke gene ke beru ke dano gi konyo dano ko konyo lo ten ma te teno enni no mero wono wego gi beri ke no luo dano a wene gangu me fonyo gi ken me ko gi ken me gene te kwar ma yang ke timo gi gang o mero ne ni jemi en ni wa dwa ho igene e tich
Ja nano ni tiju wi bedo maber. Abe giko kaka en ni because abedo peke je mo kana mage bedo logo nani. Apoe ba? Yeah. Christine. Apoe tutual dan Caesar ni mina kar eni ki chairman Dr. Caesar. Apoe tutual da apoe da gani kumwen ki mayot. Apoe ben the panelist. Atawni won wen kratika nen woni won wen timat kumuyot. Wa won wen Rwodi moti gang. Wa chwal war ma diet botu. Wan an kachala an party ki care me lok ki tu party ki tuer me kar me nungi nga lungi ni bini lok kera nyunga. Ento ka lok garatie warom winyunga ma wun wajo. Ti matiano ti ka lok eni. An gara foe me winyu loku. Ti an party ki tamma bi medikum lokuni. Abi wajo mere ni. Jim ma won kelo kamaleng ene jim la ching cha wan lok ching de mukate kada ko tiro tare ching cha biet mukate. Tini no mere kitu no bien eni ma waje me ruat I think Rod Santa appear me atiaka yonetalo kwano the points la we Rwodi at the moment o kwang points angwen ma be a tawni points only points ma bejo parts angwen ma mi constitution kik don gina don ma neno chalo kichian gineo ni je ma bejo ma romo tikere kam kene tie ki made wie kamu don ki made wie kita ki wani gini putie under consultation mira ke bitar for draft now Caesar bono made mege ikum consultation enoni ni miaro work log me unity in perspective obetie ati eno kachalo won wori kita ku beru goro tika kachelo en unity don chaka ke kenyo. So in the constitution and marketing drafting part me unity we are mere betie chalo ma mege one kin me rip o kin down kin chekali cho ka pe kin down ripe betiu kidara tika metneni Dr. Caesar nyeko bana watiki Caesar rio kan wan kum wagum petware Dr. Caesar bana made ni values tie ma entika lo compare me lo me kwan palotino lok me gwakogang lok me furo cham lok me cage mati Uganda tutual ma Uganda tiki cage madong kubedi kormo jong one mo kormo jong beloy wa actually tiki cage kon actually tiki ngom ma green ma cham check kodi all we do I all chalo yugi dare chere for next time ka kodi bogini for nye biero nye ngwedo so the Caesar log madum log climate change ki reconciliation ka problem ti ki actually pelok dong da log mi be log ki gwenyu log ki yeni wabi gwenyu log ento no wabi gwenyu log we ko non log ma da pelok gwenyu log te log ni care gwenyu log te log ni kado o ni mo down mi ko betin ga don go ber ma kaka chelo kita ya actually ma chan gi ber kene actually ma kum kan pole gi gwenyu lok ti kono ya dan wen dong ti care gi ken gi actually ma chan yang I beru ki la wor care ni no ki kum la wor ba actually ma ku be dong da mono men lok ma Dr. Caesar wali ni mier medi ikum gena ikum constitution mo ti katimi consultation atiki brief points ka en your job Dr. Caesar en ramachoy mege chalo bottom chalo tam won anyway wunna ni Dr. Pierre Wachingo o wai mi o tam paloa ene ki bikero pen timi ado chat chalo nga ki medi come ai only that we have to enter by me chalo Rwodi ni kita Dr. Caesar wai alipayo uruni uloya why tuna you madi dani pian teach any da ke be mate kere pian yang no ki cha ko gire ko yo en dong tuna you ni be mate kere ni dan ti ka mate kere Rwodi ni ki ti ka mate kere go pian ki cho ti te lo kane en be no tuna you en to ti da yo ma kere Dr. Caesar wale kere no man ko tien o pian donyo pian to mi ne gen chincha ber ngi chincha ber chino kare ko roate enta tawni NDB pian en ngi be dawai en ngi kita jimi wel chakke kede
an en be pe dan matidi dan mat dong yamu poro ye kidong kubede ma wadi magini wan kumwa gum wan weng marudi yan watiki megi kino kan megi rose ano mayama do korwiye an en be ngi chi actually madung tutwal en be nti wadi kubeni jimi ma ini won rudi otiti mene me choy pen cheke gin ma be tutwal chi kadong germo ti nen chalo polle en consultation ni mi non ki bor rudi mukene ento bene miel non ki bot jomu teki madong pegi tiki interest ma nyim jo madong ki miel mere kani ko rom gen gi yue ento ki tani lutino gi butong ni ning jo madu teki te odwel gi rom mi utam mabe twal ti kita dong a lady grace lo bot wakani ku betini lo kum budget ambere a ye ki tam enoni da kana ni obu dugu cha beta nyen mi ko teme ki teku draft on your cut will budget where en jomon magu yini joy gini time yen ko ni krama yini wa joy constitution and wa no ni wele don kila mal nyo ali million mia chie no oni don pe don gila wa rama time as loi achievable no da mi non so si kam kan ti mi ka ko ki bi joy gino mani budget roate ti mate lo ni wa rama joy ne ka wa rama joy ne ti don war ni tiki kar kenyo ki poko kina ni enimiti pan ma chil enimiti pan ma rio enimiti pan ma de ka dong luak dong neno ni okay one accountability every each part ki wai ni pan ma chil tum se ni ka do tio dong draft ni duma pa chil ki ye rudi at a constitution no mi an dong ka dong ki ye ni draft ni dong back bi choyo mi ar bot ki draft la wan chelo ti don pa be wani ma production pa mi chawa an pa me tama enta ni ango madam ti ka lokona ene ana rephrasing a fo to 12 Caesar a do tal thank you Ana foi to 12 chao ne do chero gina pira tek kumbire ina tema watiro show ene ni consultation tia me de nyim ma jame gi ma wanti lo gini duju che consultation mano gen rodi gi geramu kero ne pin ikit me fundraising ada amiru mero kita lady grace wajini ni pi kar in mano ti up to di ke kane wheelchair na makame ni mere tiche rombero tek ento gina ro konyo ko kere ene ni me mio contacts pa organizations pa chulu magiti gang kuno kima kanjere un mi rutute me yenyo team mo maramo contacting jo egini directly bien ka to wachi responsibility no bit patar pa luo pet pelare because one of the just a show kita me pongi one of the tar pa luo be pin men no waramo konyo ne mere endo habitual bo Justin nying dan mo no leading organization mano git uno romo chero bot gi directly ka kon mo no tie pe me chende ken eno metam kita uchalo ke documents egini wano fo to 12 me no karu me bedo itar palu pol kar don ka logo igine i WhatsApp group don pol le don gwenye lok ken ma don dano ngiyo don ngo ge gwenye lok bedo en mo bedo ko man chalo wang o metero gine ni waje don kom dan mo ken ma konye pe miro en mano ge gwenye kere gine ni kalo ma gwenye no pere ye to 12 kom dan do wacho but afo to 12 me kwanyo karu me bino platform en me wang o mati online wero dano ma karika pa jo mogo winyo kumbiri gine ti Facebook ti YouTube ma juma pe gi cha me ne kumbiri ni ke ne la chin me kita tar pa lu tiyo kere eneno wana fo to 12 me jaro karu ma amete don ami ka bot Rwodi ka lok mo tie magin gi mero lo ne dore we watu yu matini ana fo to 12 me geno tar pa lu me poko lo wo bot le tina chule daga no ni jo magin na tar pa lu gi ti kama popol
America, Canada, Australia, Middle East, Asia, gi Africa duju. So lokoni in merenya ikindano. But look me fundraising for an one obitually who contact for dan but mirunu look jo in kachela chel momot. Ana for to Rwodi no wamini ukar me to you matini. But ana mera po mi ni makara tin menyo agodok tam tin awinyo doka timaleng ni tie yo mo ma uno bidonyo kere me konyo wa me poko tam ki miyo ngech bot jomaromo konyo wa kama uti yeni wati kama ding mumiru uti matek wati yuka chelo ware wa o kama umiro o yeni ada ana ye lo pa Lady Grace ki kachelo ki lo pa Christine ene watim ticho matika timonani in phases ana wajini tie major activities tie angwen choyo draft me constitution no kon wachaki consultation me chokotam ki board ready ki lwak pa Rwodi minimum phase any wa mirde na kachelo ke drafting the constitution kado tum no watiki framework me check mo bi kerne board Rwodi the second phase in a kerogini board Rwodi we debating we kinyam lok bati ye kageno nyam lok alok still birutie kama gen pagi yenye nyo kama fair reflecting miri mata kutwa kije mugu mir ke kwanyo ko perwante ki miri pa Rwodi ki miri pa lwak meno phase mario phase ma dek donc mogone edon kenyo obegem pien meno ba chero line by line kado tiyo ni dongo chao kerne teach meno phase ma ngwen ena yero la dit manyen la wirod manyen so anapoyo dare anda meru lego season how do we proceed from here now we are not doing any opportunity a chel mokene mecha bet mabino ni kong nong po all get ba ode twinu in between anna bilo butama botri how we move from here we are going to be kar na kelu bong nyo jomo kana a platform moni and to know o kama warmo dugo dia botla chen so in terms of programming kitung botu amna wega chingu anabi kubekeri actually kumbiri document ma from there actually pretty finished maromo guiding one to make up your minds on kitumiro channeling kede lok mabino botwa we kwachera nyim actually just now a WhatsApp group mamegi WhatsApp page mamegi those documents mabene chocho kigina Lady Grace gini Christine Berawajane broken up our activities into action plans, actionable plans, with each activity budgeted for, timelines, and with achievable objectives. Man went clear. And I think, and again, will provide accountability. We will be held to that genawacho opinion. You know, we cannot do look what we already bought wakany for a period. We cannot make ke miyo tam ke miyo forge begin perwate watini ke perwate be karmanyim ana foy. Anda dua pot mobil tuan di tam makimi nama papat sama bejo
Nero dok la gama chi ma ki penyo ne wa te kin wa ma chalo Rwodi ki lwa ma megwa ni wa eni kuma be pian wa ma chalo Rwodi wanu tiyu ki lwa megwa subjects ma megwa keta ju wan wa jone wanu tiyu ke gi ma chok ma wa te kin wa ti ma be ma rio wa me kin ma chalo Rwodi pe bero char medo ko ki ken wa te kin ma chalo wan Rwodi ki Rwodi lo wotwa ki kaka o de gola pa Rwodi ket ma chon gang parwot ki o ye inda chan inda perno inda manini ki jolo in o to mi ma pi ki mote kwar ma be ma wan frutika tikere ne wat eno mi ro metin ma rio ma dok lokum la pen ma ki pen lok me breakdown me budget budget ma me kwa ket wan yubo ke yen ma mien wa Dr. Caesar ber ka wa ne wa kero ko ki ko ken ki timone wa breaking ruin ko ke ro wi no mien wa binyo ber ka wa ne ma new activities mo ne ko ay gite me program enene ma gite ne ma dok lo kon budget gina mera wa ene te ki botwa lo me transparency and accountability wa very paramount no mo ki no o mir ki tiche ba ma pier terbe pemeti kelim ne donc ke budget donc ti wel mo ne ci be kiti ke kitone gina pier ter vol fu mani moti gina pier ter jo ma ngi ti ke kiane ma be won kom ma megwa mati lo wi ruri pitu ton ko be chamane o be dana ma ngi ti kelim ki vol fu mani gina konyo wa ma gikene ene ye ko wa yubu constitution en ma mir fo ripo ci madir actually o mir ko kati wan ma chalo ke kwa actually mir wakati ki master plan pa actually mir wakati ki strategic plan pa actually wa ko konya actually term medium term ki long mano kwan lo en wen ko mi lo me kwan lo me go ka ber mudum wa lo me remo chan man ya nan ke wa rew ri chingwa ka chien ti gikene ke to wa actually mo kan ta wa te gi tiki luoro ni ma apa ngi ma piera rio ka ma ki lu na actually be beru pere erwa tiki genne ke wa rew chingwa ka chien ti luor en bi ko be ber ke ka be ber ti an fo ma te man ruot jondo gai ma rio me pajule an fo jo kama Our foil as well. Ngara mo dok ni ngara mo tuyo do ki tumbot ngara PSC ngara mo tuyo meeting ba. en luora chela rio giner mi mo ti do pia tu Kongo na device gina ni piario. Ba foi tempo ma inori peketwa lokeni mana ruo rubina Nelson achai ruo mepa bo bertiana ma chiel tin ma winyo lok memeu ta winyo lok met mada yo muchinya mata mane jemo katekere mo bile ko kitumbo to ne mi no kon meta la po tira nyim chuli manyan oduok ke kin ma yan chuli ti uke yan pada bi lok ma pol pian cha na ti maraje ana moru maru pa bo foyo Wagamo be foil. Ayo, ana moro won we mautita ara paluo road ogaya John obira me ario me la bon iket gum polok dong lokeo amiro choko chwinywoye ikom gen mawatia chere ye ni bino mawa kelu lok enini ki kama dong wa oye ni pe wa bino me doga ngech wa bino me wora nyim wa bino me Neno ni Acholi uberu mabe pe wati wacho neni one can wa watweto awatika wacho neni one duju kawakero chingwa kawakero wiwa kachel
chi wa bitwero chwala chuli kama wa mirni achulu cheri iye ene yo wego watika yenyu go kar ni ki yetam mabejo ki ketam mabejo ka chel wetam enini ugore udok gen madire maja wachungo iye mawego luakwa woro chera nyim maber log me ripe tie gina chel mawano yilo malo kape waripe chi yo mo ya nyim pere dore ka gu gwenyo lo kere be lwenyo pe goyo mero inero nare bolo tale come chamu kene ke da kinge da tiki chero ke beru ping ene don kumbede kama wano o yeni chi won chwinyu mero wan po mete waroj won kere matiri mo lok mapol makwako kita wano bidong kere kare ke kare winongo yo chi walogo chi ana lego ni lok me kon ti lego ni magi ka penyu pia ni ka kanya utwere ye urie chingu ka kama be utamni umini wa contacts kitu mera o wajuni umini wa contacts wonbe on tim makumeno wano bi yenyu yo me penyu dano makid menu ka giromo ye chingi chigiri yo ento kerebe kumeno amere ni apo wiuni jemi mawari gima tiani no miero chake dwe ma bichel ugiri dwe ma pa wiari chien ping mayuru runi kar benedire je ka waramo neno gwage ma chake ma pire teke me consultations ka yone mo chi urie chimu o were kiring bene ba ki go gini were jamu chaktine yo ma fo ana mietini agir konka kan aleki jok kamalo yot kongen muken ni wen bibino binen wacheru una nyima foya Wapoe totual. Lady Grace, iro ne giwa lega mowe kwa tui mi yopatin. la dit war put we ko na dir lo ko lo do magit Oh, sorry. Okay. What peti onda? Peti awinye. Don kan Ya, wati winyo ento gene rora pere ka no kutia ke wati. rora pe to mer lo pe Okay. Eno duk bene. Eno, wati winyo ne. Peti awinye, duanu peti awinye. Untiga winya. Winye dong. Ya. Be won kong ki lu members me pano duju metar paduo amero ana fu dore me min wakare me lokedu don wana winyo jemi mabejo ma ubini wa ma umiro wanen kiwana rieyo go kaka eminent chok apa ya rio chepirani do anem ni
jemi ma gunu rie ni umier wa tim ni meno jemi ma waneno ni tiche ki kome bichake ingedwe ma para rio pian kapea watiego lokum chip no food paya bagine paya watigi twer mo mechako neno jemi ni eni piano mier gi ye la wirudi manyen tim mo kene manyen mo mier bin ento amir tituni jemi ni eni when wabikero chalo regulations requirement mier wanen kirime riamo cham mier wanen kirime riamo tuo wanen kirime konyo kwan pa lutino wa wanen kirime puonyo lutino wa kunge woro fien woro pire tera dada kidong ma waje family value mier wanen wa puonyo lutino kirime do mabejo enta ngeni burunge bene ni problem ma obedo kede ene bedi kampi wero lutino ma gudon eni pe gudon ki nge me gworo me pajo ti angeni wa bi yele wa gi fonji wa gworo betie bien wana chuli wa woro dano ma petwere mani eni ma neno ni do kole urwenyo ento kita unu dogo ni bene gina wana nge ni umiro wa bi keri chikwa chado regulation kirme kelo wore pajo kidong jem kere ma kelo bodwa ene ni lokum don lobo neno ene ma pira terra da ki woro mon megi wa mier gi wogi yamwan wachon wangeyo kirme woro megi wa chidong gini ene mier wa fonyo tino ni mego mier gi wogi yalla mo mego no wani ene wengo pere eni bene wa bi fonyo lo tino wa chidong me agi kene mo kene otero pilokum buan gwa kulu gwa ngom watie ayela ba ching chaka chako berutie ni mogo chire chidong udong chiko gwenye ma angeni odo binano kireme yubune wer ngom duok chen pian dano donyo o kabir ma pat odujo mandi ayela tima duong dong ma betwere lokum ngom ya pa neba wa mari gitiga donyo mere o tek deda madano tigi luoro ma dira deda i area men pa chiri ya dago kuja karmo jongi tiga yiru dano chiri pada ber joma agi South Sudan gitiga yiru achidong ayela rumuago ma mier wanene wa konyo kirme jogone ki jemo kene me ma pire tek ma tiro do Millennium Development Goal enuni wana bineno kip gira ngoma tiga time bien ineno area mo kene tiga do eno mego ni jemu miero bin kan petiga bino yor dogi wayo eno miero wana bi jio kuma neno ni gimani pogo bere marom ma pogo kumbukare futia na en me agite do ngai tameri Ribadano pira tekba pian chalo ilokum constitution Rwodi timara pira bia boro dongwa yubu warga belu gen no duju ligwen ikachoke ma bebere ni da para bichi ba kwa nenu constitution ni kachiel kwedi kimbo ne bena watimo kachiel dong ben ka jopar wot man go kwero bino or no la nyut tieni po kwero duo ga duo ento gina yo go kwero bino atamani mana bi temo titigini jemma watiga timone ni pira tep ya chuli duju kidong ma gi kina won komo piro lokum reconciliation meno marufut ki bere mabbe beri kindana metiro lo poco lo ki kindano tero lo ki kindano jowa yela mati kindano na enu ni pira tera da makumbiri kita wa dogo ni Rwodi wengi tigi dano ma megi maginano kirmet tiro pajama igang Rwodi achele idano mati area ma megi do ana tamani apo wun matera dada
pamer dong log kum budget yan dong members ba mega gu logo yero ruot binyu logo ye ruot dubai logo ye ruot giro logo ye dong ana lego merni unen kire me konywa ba wala pian ba tigi time frame matierong cha da dong ana lego ni ka koni udak pajo ajutu bet kweyo ana fwe matek. Yeah, for Lady Grace, kong de lego. Còn nó ngoài lego mình chỉ có program man những one keyword kitu mà lên và mà qua và pui pi ner mà tiên và pui pi chao man và pui pi Rwodi và pian in ruột in e bene kero Rwodi ene dan pa migi na yini kero mi loy wa lego ni mi ni giriero mi ni gitam ma beju wek bu tela kit ma wan wa ngeni i Bible bene ki jam ki choyo ki ker mar kote kwaro bene timme mini gi yot kom yapi gi digora ma papat wek bene gu buok dano gi wek u kel dei kom gi walego ni deo bedi kom wori wani ka chela chel giam bene gumo mak gi idima gi timo pian gi tika timo jimbi piwa kakoni bene gi chero gi woro kama gi doga ye wek bene gu wor maber walego man Jimmy Wayne be pa wodi Yesu Kristo rodwa. Amen. Ying won ki word ki tiu maleng. Amen.